nga prinsopha ya pi parlok sa season 4 ha kene ka video. Katkum kitrlon kubor laong ba ulamin yamal urang ilakai ubadang kena jong ka Barcelona. Ula penkutno ya kajinga dai samla bat kaniki Nicole. Bat kaniki Nicole kladeb dilidut ya kidur ba ya poslang bat uyamal. Ka ba pensisa ba kim don jinga dai show. Masen ya klat uyamal bat kaniki Nicole. Pen ibiang uyamal yala kajong kasap ban yalek kai football. Ha ka ba ulamin yamal ulayok ban tep si gol na ka benta ka Barcelona. Bat kumjuru Torres bat Rashford kilayok ban tep mar si gol. Bat ka Barcelona kla penlemno ya ka Alce dalai la iwe gol. Ha ka wai bat ka jing kai ha padang ka Real Madrid bat ka Valencia. Penlemno ka Real Madrid da saula not ya ka Valencia. Ya kini ki saw gol jong ka Real Madrid layok tep da Kylian Mbappe ha ka minit ka bakat kendai bat lai puwe. Bat ka gol jong Bellingham bat Carreras ha ka minit ka basaw bat prapuar. Na kini kinam job jong ka Real Madrid bat ka Barcelona. Kila yok kur mar lai poin. Ha kamit yaken poin jong ka La Liga ka Barcelona keladap arpsan teliki points. Bat ka don ha ka kerdan ka baar. Ka Real Madrid bat ka layok kur hadu lai peu poin. Bat ka yeng ha ka kerdan ka baningkong. Hatu ka Barcelona kadang la na em ban keni ya ka kerdan ka baningkong bala bat da ka Real Madrid. Parlok sa komen po komen section. Tangkat ne ka kubor sport ka ba menta ka sengi. Kublai sibun parlok ba pilah page ya kene ka video hadu ka bakut. Bat lada fisotanat ya kene ka video. Sengap ha wat glad ban like bat subscribe. Kublai sibun.